Papel. Ibi nibyo Barini yakoraga mbere yaho. Ati bindi kubabwira ibya mbere yuko cyagiye mu mbona ni nafungiranywe cyangwa se ndi muri ya banki yakoraga amafaranga. Wibuke season ya mbere ya La Casa de Papel bari bafungiranye muri banki nyine ikora amafaranga bagiye kwiba. Iba rero tugiye kureba nibyo Barini yakoraga mbere yuko bira byose biba. Aho yaje uyu bamwita Keira, ingeniera electrónica matrícula Kullo. Uyu mukobwa yarangije muri kaminuza ni inzobere muri electronic engineering. Solo hay una cosa más grande que su cerebro. Ariko hari ikindi kintu afite kidasanzwe, afite ubwonko buhambaye pe n'umuhanga, ariko agira isoni, ni bwa bukobwa wabugira isoni cyane. Uyu bamwita Roy. Sin entrar en la cárcel. Uyu ni umuhanga cyane mu gufungura ingufuri z'ahantu hose. Que vio en mí al padre que nunca tuvo. Yagize ibibazo byo gukura nta papa afite ku buryo ari ngiye muntu afata nka papa we. La calle. Nanjye namubonyemo nk'imbwa nyine nzajya njyana aho nshaka nkayibwira icyo nshaka ikagikora. Fue un flechazo mutuo. Niko byagombaga kumera. Damian. Uyu mwita Damian. Empleado. Moonlighter. Profesor universitario. Uyu mugabo kumanywa abari professor ari kwigisha muri kaminuza. Y mente criminal en su tiempo. Ariko iyo bigeze ninjoro bari umugizi wa nabi. Ndetse niwe mastermind w'ibikorwa by'ubujura dukora. Ni umuhanga cyane. Bastante después. Gusa kimwe n'abandi banyabwenge bose akunda kwibagirwa gake gake. Hombre para todo. Niwe mwita Bruce. Nta kintu atakora. Ibiremereye, ibimashini, ibyo ari byo byose arabikoresha. Ni umuhanga cyane. Reba film. Wongera utekereze neza nimba ushobora kumukeka ko ari ikigoryi ngo uraba wibeshye. Bajan umugore we yamwanze, abagabo nta mwanya bagiraho kuruhuka, byarababaje. Umugore waramwanze aramutaye urukundo rwe, ariko umugabo yisaza mu kazi direct ako kanya. We barakwanga ngo ukagenda ukicara ukanywa amayo gukarira, waragoswa ariko turaho binji n'abajuru. Gracias. Veamos. El señor Antonio Valls, por favor. Turi gushaka kwitwa Antonio Valls. Nabakire bicano bari kurya mu nzu nziza. Sí, soy yo. Yego nyakuba. Una orden judicial. Fite ibyangombwa binyemerera gusaka inzu yawe ngwino tujyane. Abashinzwe umutekano n'ibisambo bishe byigiza abapolisi. Yavuze ngo ikintu gishobora gutuma umunsi wari mu buba mwiza ni ukubuzi ko ari ahantu uri buze kwiba amafaranga sha menshi cyane y'amamiliyoni. Nanjye rimba ari ikintu mbanzi ko kiri butuma umunsi wanjye ba mwiza, niyo nzi ko muri bugura bonema. Ndashinjwe iki? Contrabando. Kwiba ubutunzi bw'igihugu. Alzamiento de bienes. Gutwara ibintu bya kera by'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. No kunyereza umutungo n'imisoro byose. Yarebye agakobwa karano kagira isoni cyane. Barantagara abapolisi banyabo. Uburyo bari kwitwaramo babonye heba cyane cyane kagakobwa kagira isoni batubwiye ka Keira.